berti kurban berti 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 hayran berti kumam aleyküm ilmin rabirti xamad le kharadir ke khagir hatta piro ke cides mengir berti berti kurban berti 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 hayran berti Ava bira germa keli ava bira germa keli serpe ya bu Hazret Ali ez şum deslin gevi kali godle ve ma dünya vali berti berti kurban berti 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 hayran berti چاقا و بخیر تماشاوانان هیجا نیوان دلال ام بخیر هاتن سر و شانا پیکان تیوی برنامه هر جنک هنره که خواهی ایرو پر نیوان ما دلال هنه ام بخوازن سر مجارا زمان و اسیمیلاسیون دنکن که اول ریجی ویدیو جمعه حاضر کربون به بچه چنگه چنگه بزن چنگه همه ویش بنسیه یعنی او ویدیونا حوالا بیدیها سرهن جمعه جا ایسفش داشاندن ام پر سپاس تکنی ما خواست مگو مجاره ما اسیمیلاسیون و زمانه وانا جی بوری خواه چاره سری دینه چاره سر کرنه یعنی درس کردی ددنه تیما فوتبال چه کرنه یعنی تشتکی پر خوش چه کرنه پر جی کیفا مالی هات ما خواستم برای جو پارواکنی براستی تشتن پر بالکیشن زاروکین لأوروبا يعني اوتو اسيميلاسيون كان بخال سرخه تشي دكني زوتي حوجانا كي كاس لما ريش بك تشيكا وانا جي تشتن پر خوش تشيكرنا كا دنگي وي هندك تريجي يعني زماني لسر درسو كردي ددنا جيك خدشي كرنا قرتنا ودرسو كردي ددنا روجا دوشمه الوانا حوال مال إسفيتش روجا دوشمه درسا مانجي ددنا وانا جي أرزية مانا
Vani sırrı sırça kalavi katavi basi. Vani sırrı sırça kalavi katavi. Tanadi. او ام بینی زوگوتن یا جی تکرمه د زاروکتی خدم حمود تشتی ونگ دیلیستنی به تشتی ونگ مزون بونی نها پر وات تشتمه د جیان ما دوان دابونه براستی جی ام جی دخوازنی وات تشتانا جنو و آوا بکنی اسیمیلاسیون لسر زمین هندک بجی چاره سر بکنی ام دبینی کسن لمال مالباتا وات تشتانا جنو و بزاروکی خواهی افسانده بدن ما با تشتانا جنو با درکبن سر اوله نویسکار ما زانه ما با تشتانا جنو با بنویسن د مکتب داد قریش داد و تشتانا بکر که افسانده بدن تشتکی پر باشه ام زیریا را جبیجنا را جهجا را پر سپاس تکنی و زگوتنا بیر مکن بخوانگ خجی برانگ خجی افسانده بدن ما با تشتانا ننج بیر کرن نه هم نیوان آخی گناه های نسار اکرانه بخير هاتي جناي سلامات ونجي بخيراتن چاوي تشردكي رندي سباس حزر انت چاي تجني امجي رندي صافي ماگو مجارة ما اسيميلاسيون زمانه ماگو هم سروي مجارة هنا كتانكني اره او فيديو كجمارة حوالا بيدها شاندني و او كركيك مي اناتوليا ناوين او ام دبين زوگوتن يجي تكرلمه gelek hatına birkirin yani herkes jimara vatiştana veng bişne ama serva ekranına par bakını hem ama jnova bana yani vek me gotin nivîskare me zane me vatiştana binivîsin di qereşa da dara da dîsa yani bana kur karawarin gotin yani ama niv bejîlin karşı hemberi asimilasyonu bisekin nezî dibe me da goçe tabii tiştî vengana ji me re vere erkê kuruk dikinî dixwînî dersek dikinî zimanî me hû dikinî ji me re bişînin em jî veng di programa da binmînî a pir baş be em ê kurkê xwe gencê xwe jon ve çaxa zimanî xwe kinî em ê natenkê asîmîle bûnî em ê ye yani ji înkar nakinî Kurdiyê me nîve Tirkî tavê nîve Kurdî asîmîlasyon jî zaten hewka xwe ke zimanî xwe dînî xwe hebûnê xwe ji bîr bikî asîmîlasyon vanê vê asîmîlasyonê jî dêtmişe te dikirin bi te re têkîla bikî çunkî te dixwazin mîna xwe bikin to ancak mîna wana bûyê tu hingî asîmîle dî tu mîna wan newî ê te ne qewûl dikine ne te dixwazine ne jî zimanî te ya jî kültûrê te qewûl dikine asîmîlasyon ve tu mîna wan bûyî tu rindî tu mîna wan newî tu niyê rindî لما بخوابن اما اوتا اسیمیلاسیونه که بخواب خال سرخط چه دیکنه اما چاوا لهمبری و بسکنه یعنی گوری که از دبیزم لترکیه نها قرش دست بکرنه گیل مال بکر که خار ترکه دنگ دکنه یعنی از بخاجی د قرشه د شغله ما مثلا زاروک ترکه از بیم یعنی یک امناس دکنی ترکن مثلا تانا حتی 6 ماه این زمین نزانه از بازم پرستک ما دبیم اون چما بزاروک خار تنگ آلمانی ما بیویسن لمال Tenge vere denken, dibin önce ana dilini öğrensin. Yamji mal bıxa oto asimilasyon ki may bıxa sarxa kiri hinci dikini hinci tare yani. Ama çing beye yani bir milleti me efsandı bedini bini yani amel hamberi ve çing biskini yani. نه ام وی دا وایس پیشی دا به من را گوتنه تنکی کرنه جی بینی ما هاشمه دا زمانی ترکه دن کرد تا زمان دن اکو بکی صرف زمانی ترکه یش به زمان ده اما نیوانه زارو که مش چوکه دا اس سه زماناجی 4 زماناجی لرو هفه بکن sıkıntı zarar növinen talmal bir zmani dayı ke veredan ker ev zmana zaten nevke dönen sentrala ev zmanı ev dayı ki ev çiv dama bu ev zmanı tavşına ki bir beki to çuy mektebe çuy kreş eji zmaneden ta pır
پر قولای پر زو هدکن که کرک بلیست که دنال هفداش هدکن إلى مال مكتنا أبدار زوقها كمان داربا بيلزة أدنال هفدا ليس كده زماني هفدا هبكن أما بايا أمي بخادك إنجي ترسا كميه ما كر كمال دار زماني ما دار ناكن لميلاد جو فاني كرمانجن إلا كعم قول ناكرني جنجي أو ترسا يتم ده أغزك ساري مادا دوشتي أو بيك أو كرنا بيني ما بيكرا و یه امکان خطور نکمش داخل اما ام دخوازونی که ما کار که ما اسمیله نه ام وی فکره نکنی هشا کار که خواه ما کار که ما سربست زمانی خواه بکن لدار لمکتا زمان دن زادم پرند هده کنه يد بينا مثلا işte ام zaman ki tane veri denkeni masaya kırık bazen her dibin işte mabra tuhtur goti bir zaman ki tane veri denken kırık eve lalbın. İngilizce küçük zamar granı de xerse ya bir denk dikene disa Kurmancı lali ki deme yani. Yani زم vakta goti yani kırık ki penz zamana behavra bukana bevse. tabi Yani a potansiyele de kırık o da he. کار که بچوک جچوکه ده پوتنسیالی خیلی پرامزنه کار که کارکتری خیلی کرک نه هنه زو هایدن نه پیت هایدن نه کرک هنه پر درنگ هایدن نه اما زمانی دایی که پیشیه ده تام دن کرن تام نفسین از زمان دن زوه بکن اما او کرک درنگ دهنده که او تنکه به کارکتری کرکایه او نه تشته که 10 زمانه یا 4 زمانه 4 زمانه درو هر دنده کنه ساوه دوه او تشتكي زين او ني ببيبتو على اوكا خاتونا يعني وي كاركتري كوركاي بلدكي Yani penz zamana jî dikana behavra bevse. aynen بكن بين زمان 3 زمان 4 زمان 5 زمان از بخاز دقرشه ده شغلما از وی هر روز düğünüme كوركا 3 زمان 4 زمان behavra deki hana aynı van edene yani şivret edetine diyalekt edetine per baş dandekine Yani jbergu zamanı daki xeb baş devisine serada zaman edinci rahatlıkla dikana denkin. امجي ما المال زمانه دا كي خاو كريم ما المال زمانه دا الكر حتى انا مشين مكتب ماش حال تركنا دزن ماش مكتب تركه هكر امي جوج بوني ها go چبر هاتن اوروبا لا اوروبا مال مكتب هكر اما نه هر زمانه جدام دكني demek ki ve avkakı heye yani Rolek mazin dilize yani. rolek mazin dilize yani ne kadar zamanı dankar dedim şunu ki yoş tak na zaman da ki dankar zamandan da per avka hobik Rasta. Georgia nabkar kara mesela şaş denk dikine. Aktik mesela dibe wara hape bıxa. Çuça yani çı yani şaştı ki yani bir wara runa ji wara bıxa ji korke bevsin. Ama bandır ki çad korka yani tuji vak pedagog dna vat shtana dayı. Vaya na vaya ma bike az dis haber jday ki hada ma van hukri işte wana day ki maj day ki havan hukarne çuça bıxa hap baka ama niye vanya vi zamani töp kor karabi runa ta go runa sağa çorunma korkelta mestkine dönem sağa çorunni tu hinge jere bi ki tüknal vesam kursi runi tükl maser runi tüknan khabxi از بتر لما دمرنا اما نیم بخونی ام تاف بخونی یکی کهی کار که می از وی پر düğünüme کار که مکتستک پرستکن düğüne daha rolo az na vaktim tunu biter denk paşe van na zaman kar که تستا زارا که تستک پرسکر denge de çu danka gola kar که خانه بتره بیچه بلکه در زاروکتاوی آنه تشتکی mühim ştarakat ki sağ ona mühim be belki sağ dak baf kani mühim ama sağ korkayı mühim go besada vera danka golena da tشtek vergo tanki jera peşiye vaka tu sağ çdüy çmay ma yani vej fikir bakın ki ha dak baf kimin loma döne loma dikene
يعني تشكي دخازي سر زيادة بكي هاين والله كازبين عمل أوروبا ني عمل أسيميلاسيون دو جارة ديوني ما ديك التركي دي أما تنجر لأوروبا كم بکنی خجبیر نکنی کلتوری خجبیر نکنی زمان داکی خجبیر نکنی ام بکر که خره زمانی خردن کنی گو بسر کر که خردنی گل کر که خردنی سال خرد چه دون ما بون گل کر که خردنم کر که خردن کن فکری وانجی پرس کن و تشتکر فکری وانجی پرس کن نه این وا کر که نه وایک چربه وایک ما به چربه نبه چربه نه شکر که خرج مینام مزنه که بخواشی خاطر چه پرس کن بیان به ور بکن تو دویی چه بتر رنده بتر نیرنده انا کازبیم گلک سپاس اما نادی زوار نسر مجاره ام نه والا خی فیگین های نسر اکران مد هنک تبل هاوی چه بو اول ما البداري از دکم کنیم تکنیک سورن هی بو ام بینی تکنیک داره کردن اولا چیتم و اول گناهی توش بخیراتی چی توش اولا بخیرات اول ایرو برستیجی پرسکری که مهنه که تکنیکی هبون جبونه وسا تبله هبی چه بو ام لیبورن خج تماشه وان هجات خازن پرستیجی و برنامه چارامینه ج برنامه یکمین دا حتی نی هیرو ام سپاسی خج تماشه خج هیرو را تخوازنی کجو بوی پشتگیری دادن ما برنامه ما تماشه دکن و پار دکن ام تخوازن هیرو جی تماشه ما هجا جبوی پشتگیری که تکنیکی ما اف بکن کو ام راستی جی یعنی پشتگیری که پر مزنه برنامه که پر خوشه جی بحثا هیرو که هم بکن جی پر باشه وقت ویدیو ما هاتن نماندنه جی وقت تشتی که گناه آنین زمان جی تشتنی پر مهمه راستی جی یعنی کرد جی تنبونه هبونه چه دکن جی وقت قداخه کلو سر زمان کردی دیسا جی کرد لبر خاطر دن جی بوی زمان خا جبوی هبونه جبوی کو چند هنر خا پیشوا ببین از جی نیوانا میدن هجا هینم سر اکرانه هوال مزگین هنرمنده که پر دلال لباس ند جی کرد آناتولیا ناوینه اما کرده که ناف کرد آناتولیا ناوین دا جیانده که هوال مزگین تو بخیراتی سر برنامه ما ناف خیره دوی سپاس بگن و خیرات خیرات اول ناف خیره دوی ساق بسپاس نه از چقدر نتد بیجی ند آناتولیا ناوین از ناف بدمه اره تو هیرو آناتولیا ناوینن اولین باش ونه سپاس بریز مزگین ماموسته مزگین از نماموز بملو هنرمنده هیجا و دلال ماهین دست به صحبت خانه کری هم جدن یه تای زلال استرانه که ببیزن و همه پاشه جی دست به صحبت خود صحبت بکن فیگن سروی یعنی مجاره که راستی جی خوشه روز دکم و تخوازم وی بیجم آناتولیا ناوین اغلبه آلی قونیای سالانه کوچ بونه کوچ زوره چونه قونیای سالانه و نامالی خودمون کردی داغفن راسته تشتکی راستی سرانسر شورش که مزنم هر چقدر جی ترکی کتبه ناو کردیا آناتولیا بیجن آناتولیا ناوین وان کردیا خوش بیر نکرنه 150 ساله نوسا وقت تشتی زانم 6 ساله نوسا یعنی هی وين كرديا خو بدستي خو قرتنا ومصاروكي خو كردي داقفن هيç مره ne derden won bejin قاپی قاپامیشکه او فکری و جارکی کردیه از yani fazla از خطوینم برو راستی جی شورش کمازونه ویان هر کردواری ویندجین تشتكي بيروز الفر دليمن باس از دکارم تشتکشته بپرسم
Tu hin natibûyî Ewropa te Kurdê Anatolya navîn nas dikirin te ji bo wan tiştê قد إنسان وزارة كوبنهاغ بهيس لقونيا كرد هنا هايمانا كرد هنا من نظام بو مراح كرم شوما جيهان بيلي شوما قوشرا شوما göl yazı وان دراج دي Yani tu çilwa günde me geriyayı. آه Tamam briz hevala Bandorek çaval te kir te Kurdê Anatolya navîn dîn hîn bi zimanê xwe bi çanda xwe kultura xwe sêset salin ji Bakur dûr ketine yani çawa bandor te kir بقى قابا بلكي از رخناك الخدكم يعني الآلية كردستانية دكم بري ناوي ما كردي بو بري ناوي ما تركي بو ببورة ناوي ما تركي وعربي بو ليه زمانه ما كردي بو rast e. بشرا ناوي ما بو كردي ليه زمانه ما بو تركي از يعني از تشتكي بر شواطئ يعني راستيجي اسيميلاسيون كمازن سرمهيه بانيزي 5 ساله 5 ساله از نرم ناv havaleme şoreşkerde hev Türkiye zêdete axaftin dest Kurdî dikin lê berê kesê dikete nav şoreşê Tirkî nizanbûna nav şoreşê de Tirkî de elmî û Kurdiya xweş bîr dikir rast e. ew Kurdiya piçek mabû jî ev xetakî me pir mezin e ez bawerim ez çûme Batmanê di sala ez û zarokê xwe me got em ê li Batmanê bijîn em li Guraman zilamê min Danîmarkiye min kir nekir yani min xwest ku gava zarokê min çê bibe ez Kurdî zarokê xwe Slavê bêjim û bi xêr hatin jiyanî Kurdî bi xêr hatinê zarokê xwe bikim û her Kurdî dewam bikim tiştekî pir zehmet e rastî jî zehmet e li Avrupayê li Kopenhagenê malbatê min tune hiç kesî min bira ahlê min yani ez bêjim tune xelkê Kurdistanî jî pirkê min bira em bêjin aliyê Mêrdînê be aliyê Batmanê be yê hebin jî zêde têkiliyê me re hevdûretîne yê têkiliyên wan re hene Anatolya navînin pirahî lê min wilo kir ku min înat kir min înadeke pir kir zarokê min her çend Danîmarkê min re axeft min Kurdî bersivda her çend Anders min re Danîmarkê axeft min Kurdî bersiva Anders'ta got çi dibêjim ku her Googleê binê re tê fehm bikîm çi gotiye her wê kelimeyê Googleê xe yani min rastî min serê xwe danenî li derê vêga qîzam min tê ji min re qîzam 12 salî ye dibê derdê min daristan min rismê daristan çêkir min bin re nivîsan daristan Çiyayistan navê çiya em karin bêjin Çiyayistan Wallah min got Çiyayistan tune lê der tiştekî pir unîk dibêjin Danîmarkê tiştekî pir xweş pir tiştekî xweş yani daristan Çiyayistan ser navê tişta risma çêkiriye dare gol e dibê hin tiştinin nav Kurdî de mesela ez jî nizanim tiştina ew gava baxçe me heye nav baxçe de em dibên hek jêre nizanim bi Kurdî jî nizanim çi ye ew hek navê darin baxça te digre ji dêvla dûwara re tê ji min re dibêje navê hek çi ye heqa geriya min navê hek Kurdî jî nedî rast e her got qîzan te ne hek em ê bêjin hek ene tiştê dixwazim zêde naxwazim dibêj bikim tiştê ez vê dixwazim ew qapî be jî derî be jî qapî qapatmişke jî derî bigire jî ew ji min re Kurdî ye xweş her çawa be em Kurdî biaxivin û hin hevalê min hinin kompleksê wan hinin wê ku gava em Tirkî nexe nav Kurdî na Tirkî têxî ji qewlê hema bara Kurdî be ji qewlê yeter ki bara Kurdî be Evet, Tirkî jî Kurdî têxe navê be. Erebî çi têxî nav Danîmarkê têxe navê çi tixî navê hema bara Kurdî be rast e. ez Evet. ver Tu çawa zarokê xwe li hemberî asîmîlasyonê diparêzî heval mîzgîn asimilasyona Tirkal virtine asimilasyona Danîmarkê hem bêjin ji xwe welatê Danîmarkiya ye ser sera ser çava hem bêjin êwan jî asimilasyona vira ez gava zarokê xwe dibime Kurdistanê yaxud Tirkiye İstanbolê zarokê min nikarin zarokê birayim re biaxivin ew me pir têşêne
زاروکه من گاوا بوار داخفن او ترکی خبر دن زاروکان تیج مرد بیجه داده اف چه گوتیه کریم 7 سالیه کریم تیبام دبی داده علی جمرد چه بیجه ترکی ویاد بیجه علی دی چبا دیا خو باوی خود بی چطو ویاب کردی جمرد گوتیه چه بیجه تشتکی پر شوا پر غمگین دبن اجباری راستیج غمگین دبن لی علی کی دنی جی پر کیفام تی زاروکه مرد کردی دا هر چند دارن مارقی تیکل شده مزگین امشته استرانه که جی گدار کنه همه این صحبت خود باشه. دوام بکن جانه من جديبلا سازادني من أقرأ هذا نكر لي بقى أسفيا غاشمي مشویدني خوني دي تزهلا ما بخدي مشویدني خوني دي تزهلا ما بخدي اسشربكم وبهارم لسر ترات يار ندي لسر ترات يار ندي خونه لا خونه بينادل من كرنا اشربكم بحالي قلب لتشيه نجيتنا خونه لا خونه بينادل من كرنا اشربكم بحالي قلب نتشيه نجيتنا روچوا برسی سر الغریب بوی واره روچوا برسی سر الغریب بوی واره حد بیرام خولو خیالی هر هستر حد خواری هر هستر حد خواری خونه لا خونه بينادل من كذا اشربكم بحالي قلب نتشيه نجيتنا ويمن خونه لا خونه بينادل من كذا اشربكم بحالي قلب نتشيه هر بجید دک خوش عزیزم هر بچه هر اول بجید اینترنت ده دنگه سازه پر نخوشتی چاوا بو فیگه پر باش بو پر باش بو اینه که سازه خش میکروفون دور خه چی که اوسا اورت نبه لباس و گیدم پر خوش بود دستا براستیجی دنگته و زلال هیرو دریا و شانا پیکانه دا هر جنک هنره که خیه دا بوی نیوانا ما و دنگ خیه زلال تماشه مرا و مرا بوی حوال همه هین بردوام بکن حوال گنای پرسان من شته حوال فيجن
بری پرسیاست mesajın پر خوش مرتين از Tamam. carna nabere devana Dur. bıkınım. Tamam. Özden Jimaraşan diye Düveyce ben 5 yaşından sonra Kürtçe öğrendim. Bizim evde Kürtçe konuşurduk. Kızım Kürtçe konuşurdu ve ilk öğretime başlamadan Türkçe öğrendi. İnsanlar dilleri sonradan da öğrenebilir. Önemli olan ana dilin evde konuşulması her Rast. zaman çocuklar için daha iyi olacaktır. Rastı. Türkçe konuşurum. Maalesef Kürtçe yazamıyorum. Bu da gerçekten büyük bir kayıp benim için. Rastı. Rasta me dixwastem ve peyvê bi Kurdî bixwînî baştir bu. Hêdî ew jî çê dibe înşallah. Em bên rojê pêşiya da tu Kurdî jî ji me re binivîsî. Peyamnet jijmara hene. Çiğdem can. Dibêje platforma Kurd a Anatolya navîn şandî duê hunermend mizgîn beşdarî Festîvala Kurd a Anatolya navîn a di sala 2013 de bû. Rast. Rastı. Dibe Osman Cengiz nivîsiye diyor bizim konuştuğumuz Kürtçe 200 yıl önceki Kürtçedir. Tamam. Evcil rastı. Melha heval jî şandiye şevbaş jinên hêja yên Anatolya navîn gelek spas ji bo ku wê zimanê me parastin û hanî wê demê. Spas. Rastı. Evcil spas. Evet. Emci spasiye xej yek nêrine xej mera dinivîsînin û yek hîro em qebûl kirine em li mala wan nîvandarî ne. Niha heval güney ez dikarim ji te tiştekî pirs kim. Niha mesela em behsa asimilasyonê dikinî, em behsa hinek tiştên pedagojîk dikinî. Te bixe asimilasyon yani wek şahsî te his kiriye. Yani tu tikarî mînake wisa bidê bêkî min va dît ve jî beşekê asimilasyonê. Valla asimilasyonu mezun min bixakir li Kurkê. Min bi Kurkê her Tirkî dan kir, dak bavkê her Kurmancî dan kir, Kurkê min Holandî dan kirin, li derve bi Kurkê Tirkî dan kirin. Ez sirf te neçûme ferqî cîkê min mez kir ki ez ê bi Kurkê her Tirkî û Holandî dan dikime. Naş Kurkê min fehm dikine te Kurdî ama pişû nekine cewaba bidin. Rastı. Arê najî em veçûn ferqî em duyên Tirkiyê dere di çex bûyî kare te hebe. Kurkê namezin ê bixe li zimanî xwe digerîne, bixe li kokê xwe digerîne, bixe dixwazine bizanin em çi ne, em kî ne, em çima hatinî zimanê me vayê me xêr hetin bixe dernekirî. Ew jî tiştek e. Ji vira şivê zaten ezê na bixe qasîk dest min hatî Kurdî dan dikime. Hevala gavê de nigo ez 5 salî Kurdî kirî ez nizanime binivîsînim. Ez jî nizanime binivîsînim. Ez jî hûn dikime. Rastı. Çünkü asimilasyona mezin me bixekir. Ama mezun beçare kir. Min ez bi dak bavkê min re li gund girbûme, li gundî xwe girbûme heta ez çûm mekteba Kurdî dan kirî. Bi çûkû jî hatîne Ewropa, zimana Ewropayê Kurdî li ba me pir tune dor me, Tirk pir bûn. Ve em neçûn ferqî me xwe bi xwe jî asimîle kir. Rastı. Peki fayda mesela em bênî ji no de şeşe şiva televizyon vebûn niha bi hezara televizyon hene wek li ser sosyal medya pir tişt done mesela ana bernameyê me jî bi Kurdî yani bi te faydê van bû ne û em dibin çi vegerandinek bû. Vegerandinek pir mezin bû. Epir zaten me et şahê me re mezin em ê dizanine. Gencê me, Kurkê me, zarokê me nedizanîn. Niha vegerandina ji wan re pir rind e. Zarokê me gencê me yên jin vil ziman xwe hewîsî dikine, jin vil Kurdî dixwefsîne. Dixwazine Kurdî bikin, dixwazine zimanê xwe, kulturê xwe dixwazine em şûk hatin wê bikin. Bi we re beraber Tirkek bi me re zimanî me hûdikî jî hene. Rastı. Dixwazine ku bikin Tirkê bi însanî me re zewîcî jî dixwazine henin hem Kurkê xwe hem bixe Kurdî bikin, Kurdî bi dan kin. Rastı.
Yani mesela zemine o nerine Kürdiye. Evvel meskin jî got. Mesela o bi Kürdî bifikirî. Ji bo em benî mafê Kurdiyatî bifikirî. Mesela ku Kurdatiye pêşva bixî. Ama tabii pavavekî ku çandeke pêşvabûnê tê de hebe. Çîlem can nerine din ji me re hene? نویسن خوش تنه Tamam. اما Em اول رژی دکانی هنه که دنکرن بریز گینای سدی سد دوکا رشیا کرد آناتولیا نوینه tamam. احمد Spas پیتر Allah. نویسیه Tamam. نجاتی گزن شاندیه سلاو جوارا حوالین هجا Spas. حالوک دوران شاندیه ملتی یهودیه زمان خواه بیر نکرن او 1000 سال شبا بون دولت بون خودی دولت راسته Spas. یا Em شاندی هر بجی جنین آزاد و جن جیان آزادی گلک سپاس aynı öyle خوش İran azadi. مایت بلوت شاندیه سرکفتن حواله هجا سپاس مایت حوال Em Bana Mustafa Başaran şandiye demo baş bernama baş gelek spas hoş. Em jî spasê xwe ji hemî dikin. gelek spas ve göra dîsa vegerin ser bernama xwe hevala nizgîn dixwazim bipirsim car carna mesela dibêjin mesela dibe mesela zarokê min çû cem cîrana zarok ji zarokê cîrana zimanekî din fêr dibin yani zêdetir jî Tirkî fêr dibin. Yani ez dibêjim çima va zarokê cîrana ji me carna Kurdî fêr nabine tim em fêr dibin jî wana. Yani ew çi û ta asîmîlasyoneke em li ser xwe çê dikinê. Asimilasyon şwa ne saye. Vega Yani. şwa em yani gava em bêjin em Kurdî Tirkiye em bêjin ne? Rast. Em bin bandora mesela tesira Kemalizmi ser yani ne ser ne bêjin serme yani çawaşları bêjim em gaval alê dihokê û Silêmanê wan dinêrin Sedam dibe ku polîtîka nekin lê hetanê pola yekem duyem yani pola pêşî hûn karin Kurdî biaxivin. Kurdî neqede xebû. Li gavan têne aliyê İranê mesela gavan İraniya dinêrin dibe Kurd miletê Kurd henen yani her çend bindest yani em serdestî wan bin jê em wan têxine bin ne asimilasyon bin em serdestî wan bin jî lê Kurd henen em Kurda qebûl dikin. Aliyê Sûriyê gava meril wan dinêre her Arab û Kurd nav hevdû dibûn. Yani dibên ku Selahaddin Eyyûbî aliyê Müslmantiyê lê dinêrin ne Kurd bûna Selahaddin Eyyûbî yani şoreşeke mezin xaçlî seferler dibêjin sefera xaça kiriye. Lê gavan tên aliyê Tirka rastî jî yani pir em bêjin faşîst bi awakî rasîst nijadperestiyeke wisa ye ku cavê wan gor dibe. Nexweşiyeke yani ketê ruhê wan Kurda inkar bikin. alêkî jî bi ser ketin yani hetanî demekê lê ev generasyona nû tê baweriyan pê heye. Ev generasyona nû tê Kurdatiya xwe ji xwedî derdikeve, çanda û hunera xwe ji xwedî derdikeve. Ev ziman bi hawakî nayê kuştin. Ez naaxivim, ew naaxive, tê biaxivî, yê dinê wê biaxive. Em milyonan ev ziman her bi asîmîlasyonê jî xelas nabe û bi 300 sala welatê xwe dûrketinê jî xelas nabe. Em dibênin örnekê wê li pêşiya min e. Neyse. Ez dixwazim vê jî bêjim hevakê min ji mir got ku filan li ewkê İsraîlê televizyoneke Araba çêbûye weka TRT digot ku mesela hine hunermendê me ketine TRT bara de nekevne roj TV ez dijî vê tiştî me jî derketine TRT bi sala hew tiştekî çêdikin derxine roj TV jî ew tiştekî dinê me konsepta me wer hasil Zam ji mir got ku
قول إسرائيلي تلفزيون عربة تشيكرنا جا عربة رس تلفزيون پر خوش تشيكرنا او جيبوتي كو فلسطين جيبوتي او عربي دركبنا وي تلفزيون وي قناة خاينة يعني إسرائيل وحرنا إسرائيل ويش إسرائيل دركبنا تلفزيون أما تقول تلفزيونك تشيكريه دنیای ده تلویزیونه که وسا نبینی اینگه تکنیکی که خوش چی کریم پراکی مصرفه که لی خرچ کریم گو تا عرب نچونه وی تلویزیونه لگو یه ما کرده ما دچنه ترتین یعنی گو اف مسئله زانی کمالیزم ولو هنگی المخستیه کو ما ام سرو بمبونه يعني او 24 ولاتی دولت عربه هي نزانم چند حب اوانا وقت ما اصلا نبونه ام ولات پاریزیا خوشمش آلی کی نتوا خوشمش آلی کی مشاج کریه زانیم تشتکی نه تشتکی هندگم هاتی سریم کردا سالا قد خبوم کردی باقفم سالا قد خبوم موزیکا خود چیکن ای والا و هم هاتنه وی هاویجی ام هاتنه وی آلیجی بگم کردی داقفن ام واتشتا مناقشه دکن يعني رخنه واتشتا دکن از پوزیتیف مثلا دنی رمالاتی متنه تلویزیونا متنه بون روزنامه متنه بون هدی هر تشتی متشید به و کردی هم يعني استقارم نقطة اول مزگین استقارم نوی نقطه هنه که دیسا بخوازم کربه که بتا گوت ترکا وسا ام بیجن به آلی کی پر این کاربون فاشیزم چه دکن یاز باور دکن به تجی وسای یعنی و فاشیزم لسر کرده اسیلاسیون هری گران چکری اما نه مثلا دو کرد لقادان تجی گود کرد به اردینه کرد به تلویزیون کرد به هر چکینه اما لباس دیسا جی لسر کرده اسیلاسیون که کرد نیمشاندن اسیمیلاسیونه که کور نه مشاندن که بود yani neye meşanın yani asimilasyonu که کور نهیه بته او asimilasyonu hin بردوام نه که asimilasyonu کور این کاربونا کور شوا خوینای کشاندیه او جزانه چیه yani pişta kurda bir havi şkandın معلم andın em Türkiye berdure bağıfın me fer kirin feri ولو kirin ko em cirane xaraca Kurdi bağıfın ev zarok Kurdi berdure bağıfın hedi yani Rosti. Aslında meziyetler به ستران جی خباش پاراست ناصر کام ستران کی گهدار بکن هنک گهدار کنن بله Ebran kejden yete gıdar انا kın. لولو بسمامو او ده که ده دوات یا از به ساز بزنم بر کو ساز گوالت که و این ازانم او وقت تنکی نه دنگ خوشته دنگ ساز خوشته پروبلم نه جمع نینه پروبلم نه از خوازم به ساز بزنم بسمام کودک کیفات تو چاوت خوازی کارت دنگی براج می تمامه لولو بسمامو شما دینا کی سری خوچارک بلند رانا کی سری خوچارک بلند راناکی لشکر دشمن لیتیای جوری وکه خوش میران جهب بلاناکی وکه خوش میران جهب بلاناکی
çavêreş belek Hewqas Her bizi dengi dili tasaq be. sağ ol spas هر بچه اول اول گناه اینها اول چیدم ویدیو نمدن ما نه Na آره tamam خلاص بون. ویدیو ما خلاص بون باشه میگه به پرساخه وساق مزگینه کریم اشتاجی بکنی اول گناه تو بته اسیمیلاسیون که مثلا مزگینه وکر یا هر پارچه کی کرده به آوا کی یا حتی این کار کرنه یا جی هبو لی تو نبون خیاده کرد فکرتش بوی و چیه نه هوال میزگینه جگم parça me Kurde Anatoliye ji Rojava hatî ji Bakurê Başûrê hatî va 300 salin ki me ji bîr nekiriye xersê em ji vira şiva jî bîr nakinî. Ama tabii ki va Kemalizmêk li ser kurmancê me kirinî 100 salî diber ve ye tabii ki hewqexê heye. Tengiraniyê xê ser me heye. Mezinê me tim digotin aman bi Tirkî denkin û çûn bajarê mezin Anqereqoyî kurmancî den mekin. Tim vaya bi me re digotin kî yani va ji çeşîdeka hewkes asîmîlasyonê. Em dihatin gundî xecî me rehet kurmancî den dikir dapîrê min heta bimire hewek Tirkî ne dizanî. Tim mer terê kurmancî den çi qeş bikin ama va 15 salin va baskêk va rejimêk niha dikî hîn fazla hîn pire vê derê wer dikine ki millet ditirsîne millet li der nevek bê ez kurmancim درسته ama Raste. em bikinî heta na 300 salî ber ve me çindî Anadoliyê de di nav Tirka di zimanê xwe heta rûyî nîye em ji vira şiva eyn wê hewke bûnî ji bîr nekinî ji bîrkirin nedinî اوجی راست ما به هر بی آره ما کرک ما hiç bir nekin em xaçın hiç bir nekir xarsı ma کرک wan hiç bir nekir yani درسته hele ki çıkas em dibin başkı da asimile bönücü hele ki diyeceğim asimile xa diretmişti ki ne mi noyni راست vajı tabi mevcutatı naha Prav ki hin baskıcı ki hin bir sermadet yani hin dixwazin ek me hin ew bikin hin pir bitirsin hin pir Müslümanî xwe dînî xwe kültûrê xwe ji bîr bikin mîna wan bûnî asîmîlasyon ve tu xwe ji bîr bikî mîna wan bû راست این کار بونه înkar bûne tu xwe înkar kî tu yîngê ji wanê te xwe înkar nekir tu nîrindî tu xerawî yîngê راست یعنی تو دبی ام لبرخه بدن و بوی زمان خش بوی هبونه خه برخدان جیانه tabii ki بچه قز برخدا و قصه که ما و قصه بخش ما بترسه zaten ev tirse رو baskı ilmedi kırma راست 300 salın Kürdan Anadolu'yk bir nekin ne kası ağzımın başıra bakıra Rojava tamam bir nekin راست vajı bana da tersine vajı hin halan diğer ne hin çıl muslebe mabeden çın bir zaman mecbur kırın el şekilde asimilasyonu diğerine ama hin vana çın zamanı van dini van kültürü van ha bu ne vana bir van bir kırın bedin یعنی از مثلا ویجی بتر مثلا یک پر لسر اسیمیلاسیون یا جی دیجی اسیمیلاسیون در کتنی işte چند هنر کرد آناتولی نوین تایبت پیش و بونیجی جنن یعنی پسترانا به دمال دا کردیان خوافتن جبوی و کار جنا هین گرانه جی چیدم جان مساج نمتش دیمه قربان Mesajı tane beli. Osman Cengiz Nevisiye. Biz Türkiye'de 200-250 yıldır İç Anadolu'da yaşıyoruz. Ama asimile olmadık. Yalnız Avrupa'nın asimilasyon politikası değişiktir. Çocuklarımız 4. kuşaktan sonra maalesef asimile oluyorlar. Bunu konuşmanızı istiyorum.
ام وی يعني پرسه بيجي اول يعني الأوروبا تشاوت ورا تشارا سيركرن ها. ما قاودن ديت الإسفيتش زمان درس زمان كردي وكرنا هوالا تيم فوتبول آوا كرنا يعني أوا تشتكي باشا هم بري أسيميلاسيون براستي أما ملتي ما ورجي تقدير تكني سباس تكنيش بوا görüntüyonojي يعني herkes de Ali خد gerek تشتكي بك يعني أم بدولة مكتب متنانه إن لأوروبا هر إمكان كما هينها أم يعني تشد خوازي أوروبا ددته تدکاری مکتب خیج آوا بکی قنال خیج آوا بکی چش دست آوته تو چه دکانی هر کج آلی خاطر تشتکی بکه باشتر دبی yani az ved bejim hanji dibêne mesela zarokên sala çi ez çûme gund zarokên hatin cemin gotin tu dikarî dersa Kurdî bidîme ji ber ku çûne gund li gund nizane fêm nakine Tirkî jî nizane naberê Almanî Kurmancî damane min got tamam hay hay tabii ki hûn bixwazin yêter ki ez ê bidim em hatine Almanyê me grûpeke WhatsAppê çêkir 10 zarok bûn 10 zarok jî ji me re kom kirine dersê ez bidim ez pir kêfxweş bûm 10 zarok me ders yek kir du kir min dît yek bi yek ji grûpê derketin gotin yani yedin pê ne lazim e hatin Ewropa ziman Almanî ji wan re bes e min dît yekê got Almanî ji me re Kurdî ji me re çi lazim e got min got çima got ez ê herma İspanya zanko bixwînime ka zankon hene le yani üniversite herma İspanya üniversite bixwînime got hîn 10 saliyê got Kurdî yaramişe çi karî min bibe ew bandorek pir giring li ser min kir Kurdî yaramişe çi min bibe yani bi rastî jî mektebê me tune bin em va tiştane giranî nedin ser li mal jî zaroka va tiştane fêr neknî em bixe qîmetê nadinî xelk yani ew tiştana gerek em qîmetê va tiştana li mal bi gorka yefsandî bidin yani zimanî me mühim e bi qîmete tenê stran ne li her alîkî de gavê din gorka ji me re zû gotin şandibûn yani evna li mal werin gotin her keskî da wane bere dizanine yani bîre de jî hene wana li mal bi gorkê xwe yefsandî bidin yani ew bingehê dibin de hazir bikin zarok jî li tiştê beng yani matmayî namen ew Kurkê ji bibû de ew Kurkê ji te re gotibû mesela zer me İspanyayê zanko bixwînim bele ew li malê bi çi zimanê diaxe bi diya xwe re bi çi li mal zimanê bi Kurdî deng dikine li mal bi Kurdî deng dikine naxwe çima dixwaze Kurdî mal Kurdî deng bike çi naxwe ve dixwaze ez zatî ji xwe re dizanim sankî li Kurdistanê zanko heye ez biçim zanko bixwînim ez biçim İspanyolî fêr bibim biçim İspanyayê yani ew ew zarokek 10 salî ye ama mantıqa wê pir bala min kişand heqlî ye ez yani mafahê li gava bûyî hawî bifikire li tenê ez vê dibêjim ya kesê weke me em hatine em berî 23-4 sala em hatine viran em gava zimanî Danîmarkî ji bo em zimanî Danîmarkî fêr bibin em diçine mektebê Danîmarkî 3-4 sala 2 sala 2 sala em diçine weke em çewro em dixwazin zimanî İngilîzî ya xwe zimanî Danîmarkî yaxud Almanî fêr bibin em ne genç hatine em vira dayîk nebûne em dawî hatine viran em koç bûne em hatine viran werhasil ji bo em zimanekî wan zimanekî biyanî em fêr bibin em roj û şeva xwe tixine nav hevdû lê çima ew Kurdiya em piçek zanin em nikarin pêşxin eger ew diya wî kesî ew kesê 10 salî diya wî her pêre Kurdî baf yana ew ji xwe tere nehewce bû têk heve were dersê jî fêr bibe wê zanibûna yani Rast. Emasiyon me nivîsandin û xwandin ji ber ku mektebê me tune ew jî yani min ji xwe re got ez yani xwastin dersê bidîm min got temam ama yani sucê dak bava jî ki ew zarokana li mal fêrî va tiştana bike yani bingehe wan hazir
Yani herkes li cihê xwe de tiştên wisa dest pê bike pir baş e. Yani ez dibim li hemberî asîmîlasyonê nuqtek be jî va tiştana tesîr bikin, fayda mirovê jî bistîne yani. Ama dengê mi kırdınız? Dengê te hindik pê hene. Tamam. Teknika min hinekî problem derxist ez lêborîna. Ez dibêjim hinek mizgîn hatiye hinek ji me re strana bê ortalığı hinek şên bike ji me re. Erê stranekî didiye dijî ji heber mizgîn gidar bikin. Belê. باش Min bixe zêdetir ji strana ez fêrî Kurdî bûm. çawa Min got min zêdetir Kurdiyê xwe bi strana pêş xist. Pir stran guhdar dikirin yani. Ji ber ku cudatî heye ya Anatolya Navîn û ya Kurdistanî ya Bakur, Başûr, Soranî ez hemiye fêm dikim. Bi rêya strana yani. Ew jî rîk e yani mirov dikare bi strana jî Kurdî fêr bibe. Wek pêşniyar ez bêm. Kerem ke. صبرمن به تنای شیرین نوگهای صبرمن به تنای شیرین نوگهای دست کشم دز حیلاندم دست بردام دنیای دست بردام دنیای Aman şükrayı ridure habernayi Cavim übredemayi Aman şükrayı Aman şükrayı ridure habernayi Cavim übredemayi Aman şükrayı Nazikin avgirani derdi dilad zani Nazikin avgirani derdi dilad zani Adir berda vicani direk etme belayı direk etme belayı Aman şükrayı ridure habernayi Çavim übredemayi Aman şükrayı Aman şükrayı ridure habernayi Çavim übredemayi Aman şükrayı Tu her bijî deng xweş. Her bî dengê te sağ be, gelek spas. Rastî jî bername me hîro bername me hîro bi dengê mizgînê û axaftina günayê hinekî li evil de piçekê pirsgirêkê teknîkî derketin ama em ji bo we jî lêborîna xwe dixwazinî. Erê Em hêdî di ber ve tevabûna bername terinî hevalno û dixwazin dawiyê tiştî dixwazin bên he heval günay. الله کاذبه من لزمانی خبا خدام بنی
ام لعبوني خا خدام بني ام خجبير ناكني لما جيب زماني دوي كي خدان كبكر كي خار واي gelek spas. شاباش Heval mizgin tu tişkî dixwazî bêyî? Ez blakê biçûk. Ay dil dila dilala midgo çidgo wilolo waqt derbas bu wekedo hayra was'alni amlo ay dil dile dilala midgo çidgo wilolo waqt derbas bu wekedo hayra was'alni amlo ay dil dilo dilo can dgo بكرمانجي نزاني متفصلة بيجم تدي جاني تروحي لي بكرمانجي نزاني كرمانجي فير ببه راره راست خو ناس بكرو كرمانجي هر چند مرو زمانه خو فير ببن مرو پشت كبه از وید خوازم تاني گوتنا مني داوي بيجم Heval işte strana çenke- dixwazin, em dixwazin dawî bikin heval mizgîn. ام خاطر strana Ez dixwazin. هن حواله ملورا هنن زارگوی خوره تن دانمارکی داغفن نه ترکی نه کردی دانمارکی زارگوی خوره داغفن زارگوی وان کتنه ریکه کارمینال بشره یه نزد بیجن یه زاند بیجن دانمارکی پداگوژی زاند بیجن ده گاوا کلترا خو چاندا خو زمانی خو فیری زارگوی خو کری او زاروک ناکرن ریه کارمینالیزمی جی لخوا ناگر نابیجن امکینت بیش خوا از خوا ناس دکن او زاروکیت کبنه کارمینالیزمی لخوا دگرن او گینجیت کبنه ناب کارمینالیمی لخوا دگرن خوا نابینن لی او کسی خوا ناس بکن او گینجی خوا ناس بکن از باور بلکی میلیونی یک دی که ناب کارمینالیزمی متخواست از بی بیجن اگر انصار کوی خوا حس بکن نجم کردی حس بکن کردی باقفه خوا Danke. بده ناس کری راسته ام جی گوتنه خوا داویه به تماشای خرابینی پاشی جی حوال مزگین جمرا امه بدنگه حوال مزگین برنامه خب قدیه و حوال امه هجا و سازمان تا دلال جمرا وسا پودپوری که خوشک جمرا بیجه و ذاتن دنگه و زلاله لی هیرو به وی ریا و شان آمده هین به مزلاته نوستا چیدم جان Bele bele. بله Gotin em paşê jî li mal bi Kirkara Kirmancî denkin. Çi dibe ma bibe ma Kirmanciya şaş ji Tirkiye baş xweştir e. Çi dibe ma bibe ji bi Kirmancî denkin. Em bi strana heval mizgîn bername dayî bikin. از دو گوتنه خبیم راستی تماشاوانین هجا ام جاره کدن سپاسیا خج و تخوازنی هیرو ما ویدیو زاروکا جی حوال گنای جی حوال مزگین جی هنک پرتش دانیم زمان لی کرد جه تنبونه هبونه پیدا دکن هرسا ام بینی داگرکارا جی اوه هرسا داگرکارا و کرد هبونه خد پاریزن کرد به زمان خواه به کملگا خواه به برخودان خواه هنه از جاره که دنده بیم سپاس حتی 2 هفته پیش ما امه بمینن خاشیده کرم که مزگی اجي سپاس کم جبرکو از بوم میوانه برنامه و مکرنا میوانش خور الورا سلاوی خواه کسی که داروان و تماشاوان جید کم شوا تبا بمینت خیر و خوشیده و سپاس که ام Gelek spas heval ginayî. بس يبقى باش Wailemen, 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 wailemen. Kidi bir
kurdun zane Vaylemen kiydi be merdin zane Vaylemen evlerin doğuna zane Vaylemen evlerin doğuna zane Vaylemen Jukurdar edi bejim Vaylemen jimerdar edi bejim Vaylemen devrarabin Beşidim devrarabin Bakılın devrarabin Beşidim devrarabin Bakılın devrarabin 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 شورش گرنگلانه همه وک شیرانه وایلمن 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 افکاری من مردایه وایلمن افکاری من کردایه وایلمن شکر داره دبیشم وایلمن شمر داره دبیشم وایلمن دبرارم beşidim devrarım Dokunin devrarım beşidim devrarım Dokunin devrarım 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 بمینن خیر و خوشیده